mesaje idasanzwe, uzi ko arinzwe cyane niwe ugiye gupfa, uzi ko afite igisirikare gihambaye kimucungereye uwo agiye gupfa, uzi ko arinzwe n'abantu ngo bo muri yapi bakomeye, ngo arinzwe n'abantu ngo bafite ikosi, ngo bize, ugiye gupfa. Uzi ngo ko afite ubuvuzi, ngo nta ndwara n'imwe, ngo ashaka kujya Itali yajyayo akivuza, India n'ahandi hatandukanye hari ubuvuzi bugezweho, ati jye fise amahera, fise abagenzi, narize, nzi kuvuga indimi zose, uwo niwe bariyeri utari buyirenge. Izi ndwi uko ari ebyiri, iyi tutanguye mu kanya n'indi iyikurikiye, bariyeri y'Uwiteka iri mu bisagara byose, mu mabarabara yose, mu gihugu hose. Wari warizigamiye ibyo kurya, azi ngo mutima wanjye gubwa neza, ugiye kurisha cyangwa abana bawe aribo bajya kurisha, wowe ni wowe uhuye n'uruva gutasha, we ni uhuye n'akaga. Gusa ikintu kibabajemo hano, Imana ihagarare ku nzirakarengane, ni uko abantu bakwegera abandi, abantu bagakururira abandi akarambaraye bazira ubusa. Iyaba mwebwe mwari abantu mushyira mu gaciro, Dawidi yavuze neza, aravuga ngo igihugu nukicisha inzara ntabwo cyagucumuyeho ninjye wacumuye. Aho ahavuga neza. Dawidi aragaruka aravuga ngo kandi nanone nukigabiza abanyamahanga bakatumarisha inkota, nabwo ni ikibazo gikomeye. Ahitamo aravuga ngo barige wica ninjye munyabyaha. Indongozi z'ubu nta nubwo bitora amakosa ari ku bandi, bityo bigakurura akarambaraye, bigakwega akarambaraye ku muntu usanzwe asenga, usanzwe akijijwe, ku muntu usanzwe yemera Imana, azi Imana, we akagendera mu mporera nk'iyo ngiyo. Kuko iyo umuntu nk'uwo agabitanyije, agacumura, agakora ibyangwa n'Uwiteka, ababigenderamo nibo benshi batazi n'icyo bari kuzira. Na hano rero igihugu ntabwo abantu bose bacumuye, niyo mpamvu Imana ifata ikimenyetso ikagishyira ku bantu, ariko hagiye kubaho igandagurwa rya hato na hato, hagiye kubaho igandagurwa rya hato na hato. Ushobora kubyumva, ushobora no kutabyumva, ni uburenganzira bwawe. Ntabwo ndi umuntu rero jya uhanura ngo abantu banyemere, oya. Sindi n'umuntu uhanura ngo mumpe icyubahiro, oya. Sindi n'umuntu uhanura kugira ngo mumpe amaturo, oya. Ndi umuntu utanga mesaje y'Imana uko nyihawe, nawe ukatanga mesaje y'Imana uko uyihawe. Icyo Imana igukoresha akora icyo, nanjye icyo inkoresha nicyo ndi gukora. Umuntu wese afite uko yahamagawe n'uko yatoranyijwe n'akazi yahawe n'inshingano arimo. Nawe rero ukore mu rutonde rw'iwawe, ibindi nabyo ubyihoze, ubundi Uwiteka aguhe umugisha mwinshi cyane. Amina, haleluya. Rero niwitegereza ibigira bishyike byarahanuwe, n'ubu tukibyibutsa abantu, n'ubu tukibibwira, tukibibarira abantu. Inkuru itashye ikisasa mbi. Gisekedi agiye kumenya ibintu biri kubera i Burundi, ababare, avuge ibigiye kuba. Gisekedi azabivugaho, kandi Gisekedi ntaheruka kuvuga u Burundi cyangwa ngo wumva ashyize mu ijwi u Burundi, ariko kikubwira ko biri danje nuko Cirombo batazira ngo Matama agiye kubivuga ku itangazamakuru ibibereye i Burundi. Doke nawe ababwire ngo mwihangane, ase n'ubaremesha.
uku kwezi kwa gatandatu dushigajemo indwi imwe irenga ni injyanamuntu. Hari amagambo abiri abarundi bategereje, ijambo rivuga ngo perezida avuyeho, wari uriho hagiyeho umusimbura. Ubundi nibyo bibiri igihugu gikeneye, umurundi n'umurundi kazi, naho ibindi bisigaye ni inyongera. Ayo majambo uko ari abiri, mu ndwi zibiri zibanza zo kwa gatandatu narababwiye ngo urupfu rwihuse, ipfu zikibirira ko nje ntabwo nitiranye ibintu, ntabwo umupfu navuze pasitoro ntarimo, hari urupfu mperutse gutangaza gwapa uriya ntarimo, n'iyi soko ntirimo, nje nemanga ibintu, n'iyi soko ntirimo yahiye yo mu Ijabe, kandi ndemesheje abantu, mpumurije abantu baburiye mu twabo. Nje ntabwo mpanura ibibi, sishaka guhanura ngo iriya nzu ngo irahirimye, sishaka no guhanura nyine mu rwego ruhombya abenegihugu babazira ubusa. Sori rero umunanura uko yategetswe, n'uhanura nka Yeremiya, undi agahanura nka Yesaya, undi agahanura nka Hezekiya, kila mutu na chikapo chake. Ngira ngo urantahura. Uko kwezi kwa gatandatu Imana yakuvuzeho tugitangira, kandi ivugamo ibintu bikomeye cyane, ivugamo ibintu bihambaye cyane ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi wa none sinzi niba uri kunkurikira, uku kwezi kwa gatandatu dushigajemo indwi irenga, zapfu zigiye gusohora. Icyo navuze ndacyemanga, jewe ndi muri authority, ndi mu itegeko kwimika, kwimura. Ku kwezi kwa gatandatu rero niho mugiye kubona hibonekeza Imana yihora, ihigura n'abantu bitwa inkozi z'ikibi. Abacura umugambi w'uko iyi soko yaje, abacura umugambi w'uko Burundi bugwa mu manga, abacura umugambi w'uko Uburundi buhinduka indiri n'umwobo bya shetani, kazi yake mwebwe mugiye guhigura n'Imana. Rero ukwa gatandatu Imana yaravuze ngo isi yasamye kumira, ubutaka buranyotewe ugiye kunywa. Rero ntabwo Imana yisubiyeho, ntabwo duhanura ibintu ngo mvuge ngo ururimi rwaducitse, oya. Kwa gatandatu mugiye kwinjiramo ni ukwezi k'umubabaro kudasanzwe cyane. Indongozi ku kwezi kwa gatandatu hari abatari burangize uku kwezi, hari abantu batazagera mu kwa karindwi. Mbahaye ikiganza ndababwiye ngo baye, niba murajya mu ijuru, niba murajya ikuzimu kamasijuwi, ariko kwa gatandatu ndambuye ikiganza ndababariye ngo baye. Sinzi iyo mugiye, sinzi iyo muroye, gusa Imana yabakuye mu rutonde rw'abantu bagomba kwinjira mu itariki 7 z'ukwa karindwi. Harimo abantu batazahageza kandi bahambaye. Ntabwo jewe bari abantu baboro, n'ubu hari abapfuye, n'ejo hari abazapfa. Ibyo sinakirirwa nge mbihanura. Je ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, nje nitwa Prophète Général Mardi. Rero ku kwa gatandatu harimo igishyitsi, cyangwa se harimo abantu baba bahambaye bakomeye, barihinduye nk'amabuye, cyangwa se nabita ngo ikira. Hari abantu bagenda bakihindura nk'imisozi cyangwa nk'ibintu by'ibishinga, ku buryo nyine ngo batanyeganyezwa, bari figisi, bakomeye mu kuntu umva. Narababwiye ngo surprise y'Imana ikugezeho, ibagezeho. Igihugu kibohora ahagaze muri Bujumbura, iki gihugu kibohora yinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Imana itabara. Abari mu Burayi mu byumve narabibabwiye ngo musengera abari mu gihugu, abari muri Amerika ndababwira ngo musengera abari mu gihugu, abari muri Afurika sava musengera igihugu cyane, musabira abari mu gihugu mo imbere.
mu gihugu cy'u Burundi hari umwuka w'ukuri, hakaba n'umwuka w'ibinyoma. Iyo myuka uko ari ibiri yose ifite abafana cyangwa se abantu bayiyoboye cyangwa se bayihagarariye. Satani ntabate mu rudubi, ntimurangarire ku bidafite umumaro. Niba wiyemera ko kuri umusore w'injyamunyu mu by'umwuka, nturangarire ku bidafite ikimazi. Ikintu gifite ikimazi muri iki gihugu ni ukwimuka kwa perezida no kwimika perezida, n'ibyo bibiri. Ibindi bisigaye ni orotomatike. Icyo kitabaye akaga karabandanya, n'ishyano ribandanye, n'ibara rigwe, n'ibibazo bivuke azende. Rero ikintu gihari, abarundi basenga, abarundi baririmba, ariko baririmba iz'Imana, abanyepolitiki, abantu bose bareba kure, ni igihe k'icuraburindi indongozi zinjiyeho. Ni igihe cy'uko umwuka w'urupfu wagose igihugu, umwuka w'urupfu wagose buri ofisi. Ni igihe cy'uko marayika w'urupfu, marayika w'inkota yamaze guhagarara mu gisagara cya Bujumbura na Gitega, no mu ibarabara ahagazemo. Umurongozi wese arajya atambuka, marayika muhagarika mubwire ngo uvuye he, ugiye he, witwa nde, urinde, ujyanye ibiki, uvuye he. Bariyeri y'Imana iratangura ejo. Mbisubiyemo, bariyeri y'Imana mu ndongozi ejo iratangura. Uzajya utambuka Imana ikubwire ngo uvuye, nutambuka ikubwire ngo ugiye, nuhagarara ikubwire ngo uvuye ugiye. Bariyeri y'Uwiteka Imana igiye gutangura. Niyo mpamvu bamwe bagiye kuhasiga ubuzima. Uzahagarika uri mu muduga n'ubundi nturi butambuke, bazaguhagarika ufite amasikoti n'ubundi nturi buharenge. Kandi amabarabara munyuramo mwebwe ndongozi, niho bariyeri yatanguriye, niho bariyeri yatanguriye, niho bariyeri yatangiye. Harimo rero abantu bagiye gupfa, nabibabwiye, kwezi kw'indwi harimo abantu batari bwinjire mu kwezi kwa karindwi. Rwose abantu batari bwinjire mu kwezi kwa kangahe, kw'indwi. Ariko wowe Imana domye ko ikimenyetso, Imana iguye kwinjira mu kw'indwi, kuko uku ni ukwezi mugiye kwinjiramo muririmba Hoziyana, abandi baririmba amarira. Ukwezi kwa gatandatu, kwezi kw'indwi, kwezi k'umunani, ukwa kenda abantu bazajya ku ishuri, abandi bajya gukungira. Amashimwe ahari. Siko bizahora bakundwa, siko bizahora bakundwa, ko hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana bagahagarara bemye. Amasaha muyabarire ku ntoki. Ubu turi mu ndwi imwe, utambuka agatambuka. Nta by'ikimenyetso natanze, ibimenyetso bye byaraheze, ubu hasigaye ibikorwa. Ibimenyetso fini, ntabwo jye mbabwiye ngo ikimenyetso ngo mbahaye ngo cyuko bigiye kuba. Oya, ibimenyetso narabitanze bihagije, kandi abakurikiye Imbabazi TV gatatu mwarabibonye. Ubu rero hagiye kubaho ko Uhoraho ashyira hehe, mu bikorwa ijambo yavuze, ijambo yavuze. Kandi
ibintu bigiye kuba muri Bujumbura ni ibintu bidasanzwe. Koko nabonye Tshisekedi Felix Tshilombo ari kwihanganisha anahumuriza Uburundi. Hari hapfuye abantu mutiziga, mutanakeka. Ntabwo ndi mu mwuka w'ibimenyetso, ibyo ntibigiye kuba. Iyi ndwi turimo n'indwi igiye gukurikira, iyi mesaje niho mugomba kuyirorera. Yenda wemera ko Imana ivuga kandi igasohoza, sava twinjirane mu iteraniro. Welcome n'Imbabazi TV 3 kandi sabone. Indwi ebyiri zibanjije z'ukwa gatandatu narababwiye ngo isi irasamye, ubutaka bunyoye amaraso, abakomeye barapfuye. Yenda wari uhari cyane wari uhari kamasijuwe. Ariko ubu amagambo abiri, kuvaho kwa Neva kujyaho kwa Dawidi, nibyo nawe ukeneye, nta bindi rwose. Hama ntabwo gerera ibi mbitwara nk'ibyo ku mbuga ngurukanabumenyi. Iyi ni mesaje iva ku Mana ariko igerera kuri benshi icyarimwe, kuko ubwenge buzagwira. Ni muri viziyo turamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero reka dusenge, nitumara tubwire ko tubahe mesaje, ibisigaye Imana iduhane umugisha. Ndagushimiye Data Aburahamu na Isake na Yakobo, iyo uvuze biraho wategeka bigakomera. Turatangiye guhamya no kuvuga izina ryawe no gutambutsa mesaje waduhaye. Uwumva kumvira rokoke, kandi utarokotse nawe ibyo ushima n'ibyo ushaka biba ariko bigenda, ishyaka ryawe riranguruke. Ntibibe uko ushaka, ahubwo bibe uko ushaka. Iki ni igihugu cyawe na miliyoni zigituye, uko kingana uzi aho gatangurira n'aho kirangirira, hose ni wowe Mwami. Uha umugisha rero umuntu wese tugiye kubana muri iri teraniro, ku bwa Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Hagiye kubaho bariyeri mu mihanda yose y'u Burundi, kandi iyi bariyeri indongozi mugiye kunyura muri iyo bariyeri. Indongozi, marayika aje guhigura n'indongozi muri politiki. Ntabwo mu byo navugishijwe isoko niririmo ryahiye, yenda ndarigarukaho mo gato cyane, na wa mupasiteri ntarimo, kuko ikintu mvuze ndagipresesa nkakivuga no mwizina, muramenyereye muranzi. Ariko ku kwezi kwa gatandatu muri izi mpera, ntabwo ari ukwezi koroshye. Aya matariki musigaranye ni amatariki navuga agoye. Harimo abantu bagiye kurira, kandi aya matariki musigaranye y'ukwezi kwa gatandatu harimo abantu batari bujabuke ngo bajye mu kwindwi, ahubwo barasiga ukwa gatandatu kurabasigarana. Ni ukuvuga rero itariki 7 z'ukwa karindwi harimo abantu batazaharebesha amaso, kandi buno rwose bari kunyumva, bari kundeba, bari kurya umuceri nkawe, inyama nkawe, amata nkawe, barongorwa ibintu nk'ibyo. Ariko igihe cyabo, umwanya wabo, sefini, biraheze cyangwa se birarangiye. Imana ishyizeho akadomo. Ni ukuvuga rero mu byitegereze iki gihugu cy'u Burundi, ndetse harimo ikintu kinini cyane mwebwe mutarabona. Amasoko arashya, abapasitori barapfa umusubirizo, ubukene buraduga, ibibazo bigenda byiyongera. Inshuti yanjye, ni ukuri igihugu kigezaho umuntu wese ukunda Imana basi yakigirira ikigongwe. Sinzi ko habaho abaperezida bagira impuhwe n'imbabazi, ariko nk'aba ba Putin, ba Tarapo, inshuti iboneka mu bibazo. Kuki nta nshuti ziri guseruka mu gihugu cy'u Burundi? Sorry, reka nere kujya mu maganya nka Yeremiya. Imana ibifitiye inyishu. Ko kwa gatandatu ni ukwezi gushaririye kuri bamwe. Ni ukwezi Imana igiye gukenyuruza abami. Ni ukwezi Imana igiye gukura abantu ku ntebe z'ibyubahiro. Ni ukwezi Imana igiye gukura abantu mu modoka zidasanzwe bagendagamo. Ni ukwezi Imana ihananuye abantu ikabakura mu maofisi ahambaye. Ni ukwezi mugiye guta amadolari mugata abagore banyu cyangwa abagabo banyu.